I hereby forward my nominee, Dr. Caroline Wajiro Karugo, for the purposes of vetting and approval by the County Assembly. Caroline Wajiro Karugo kwa mũrũ mũnini wa gavana wa Nyeri thutha wa wetereri wa mĩeri 5. Once these commodities expire, they are segregated. They are removed from the good stocks to another location, awaiting disposal. Ruhonge rwa wendia wa dawa bũrũri-inĩ nĩ rwĩteteire kumana na ũhoro atĩ nĩ rũkoretwo rũkĩendia dawa thũku. Under the circumstances that the university was operating in, that a drastic action be taken. Release the forensic audit report, take accountability, practice transparency. That's what we are saying as a student body. Arutwo a thukuru wa University ya Daystar nĩ mainũkire thutha wa ngahĩha kumĩra thukuru-inĩ ũcio. We are living in dangerous times where there are pedophiles on the there are pedophiles who are targeting our kids. Na riboti kuonania ciana nini nĩ ikoretwo ikĩhũthĩra nenda cia kĩrĩu kwĩrorera thenema cia ũrathoni.